Ulat ke Jylla Meghalaya UCH Vijay Shankar bat Menteri Ketnat Community bat Rural Development UAT Mondal mentagasgi ke Sdang ke Jingïalap Paidbah Ghar Tiranga harach Bhavan Shillong. Ha ke jingkren jong ulat ulaban jurna ke jing temu jong kene ke long ban penyeng ya ke lama lairong haman lagi tliu yeng. Ulapan paru ya ke jinglong bakongsan jong kene ke Jingïalap Paidbah ke bakentiu ya ke mensim ri bat jingeteli ke wei. Ulat ulat kubur ru ya ke jingno senyang jong ke Jylla Meghalaya ha ke jingele light lu jong keri India da ke bapenpau ya kerteng jong kinongele light lu ki bapau kum utirot sing siem ukyang nangba bat upatugon sangma. Ha ke ni ke sengi la sam ru ke lama jong keri bat ke jing pelait Paidbah ya arteli ikot bala penmi da ke tenat arts bat culture bala ai kerteng utirot sing bat ke brave heart and champion of freedom from the hills. The Republic Day or Independence Day comes closer in our country. A different enthusiasm is seen among the citizens. The main objective of starting the Tiranga Abhiyan was our visionary Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, is to encourage displaying the national flag, tricolor, in every house of the country so that national unity and pride of the can be increased.